Acholi Duo TV lonyo pa Acholi tye madit tutwal tye jami mogo mabeco kara i Acholi ma onyo wan pe wangeogi ento dong amyero tieti ni jami egoni ka inen wabedo ma wamio wang wow pe wabino mieteo matwal ka ineno nwoya dong moo ma inwoya bino mere kony mogo ento moo gitye ka tero kamukene en aye moo bicero iye un mere eni obedo mere tic mogo mane otye gibi mio itwu kwan mogo mane otye gibi mio itwu ki dong bene jami mogo mere manok nok obinone ento kum moo kikume obicero amiro wachi ni Orom East subcounty Kitgum district kino mola madit ma itengom matye tons maromo billion aryo tons maromo billion aryo me graphite kino i Orom subcounty ma enoni gamente bene dong roi iye lwereo gamente omiyo dong ticho bene kibot dul ma kilwoni Blancos Resources Limited ma aki UK gin aye dong gibichako toto mola ma itengom matye i Orom Kitgum district meno gin ma omiro Acholi gunge now Acholi bino kony manining kikum tons maromo billion aryo kulo me graphite makino i Orom subcounty konya ngo ma Acholi bino iye pien UK farm eni gin do bichako kedo jami metigi mwaka manyen kit ma assistant commissioners of licensing and administration in the Ministry of Energy wajo kwede man Vincent Kedi otiero mwaka manyen nodong company eno bichako kedo jami me golo kwanyo en graphite den maromo tons billion aryo mate Oromi kibi kwanyo kitero kwene mer wachak ng'iyo neo ka gwak no de ng'iyo chibe wek wang'e bene Acholi mukene gung'e ni graphite eni gibi kwanyo gitero gi kwene kibi kwanyo ki Orom subcounty matie lo Acholi kibi tero kwene jo me Orom obino konya ngo ki iye i subcounty eno kama graphite tie iye mapud pe jo ma Orom wigi ngom eno gibono konya ngo ki iye Paris ma eno gibono konya ngo ki iye subcounty obino konya ngo ki iye subcounty kabedo eno ni geno bino konya ngo ki iye district obino konya ngo kidong kabedo morumo Kitgum district obino konya ngo ki Acholi kulu bino konya ngo mafut pe ya wachako neno kony melobo Uganda kulu obino ikum graphite man mola mai tengom madong gitero none tie madit tutwal i Orom East subcounty i Kitgum district mai mwaka manyen dong gimero chako dong neno ni gikwanyo en graphite eno ni gitiyo kede dong tich mano twaro kelu chente chingi twaro kelu chente so project eni kimiyo ki dul me UK eni mwaka libario ki piera rio idwe me angwen so lutela wa Mike Gang walegu wu lutela mai Kitgum lutela Acholi lutiana Acholi magitie kingechi kom mola mai tengom ukati udon duro kano peo ngeo kama jamini bichere iye weke yab wang dano kinge kama jamini chere iye poyo lok me ageki mamire winyana ye mwaka manyeru watika meru chako studio madit tutwal dong neno wape mwaka manyen mwaka libario ki piera rio wia ngwen tieni wamiru ni wayap studio mamekwa mano waberu live yup moke ken waberu kikeru me hosting lutela hosting bia charan hosting ngaro moke ken kama no lok tie iye tek nen lok moke ken wawinyo wakelo ngat eno ni studio mamegwa kawa hosting and work in ma ilubo wakare duji nong pass hand information dong pero watie manok joma romo chung kwedwa Petty Ditch joma romo chung ki Luo TV ena ye wamiru ni wanong kamera Lumix GH5 kai winyowa mai twero konyo wa ki kamera eno ni bene be ka bene pe twero konyo ne gino mo kan me twero konyo ne wek olo idwe me achiel wanong kamera
dwe me achiel wanong kamera Lumix GH5 second hand tie wel me milion abichiel watika yele bene menone kidong studio equipment mokane dujo chalo microphone chalo computers weng wati dujo kamerone mainoni jami egoni dujo bitero chente ma kadong tidi no milion apawi beach ma obitero ento wamiri wanong ki nok mapira tek loy watika mero kamera fut pichawa eni kadong jemo kane microphone gini watwero none nok computer watwero none bene nok kai winyo chuny kigi moy kan mai tamne twero yubo studio bedo maber konywa kwere watiyo gi chim itwero konyowa kilim mo kan mai tie kwere ichware na machim eni not adek abungwen adek ario abich adek aboro not meno MTN kelo nying ni tek ko Wilfred wabi poidu twal ka wawuoro kachiel kidong Airtel tie not ario not abungwen abich achiel abungwen abichiel man tie pijoma winyo chuny manero ni omiero machalo platform eni udong obet kinero moni nero watie ni omiero wakel ng'ich mati pikaga luo dujo matie kumalo melobo Uganda ki ikabedo ma tie ilobo mawoko mapat kilobo Uganda omiero ni wachung kwedu ki ng'ich mati afoyo abi foyo twal kai winyo kichunyi tamo ni mi kony daki miyo kony chere comment mi miyo kony kuman rom screenshotting bene ibolo chal kweko wanoni ada ogimiyo kony anoni ofoyo watika yele bene foyo twal